Tanya ke dalam pertanyaan na bungong. Mandum bertanya tepu bungongnya riba, bungongnya harun menanti urang kerja hinan. Tatare aju hadis. Man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikul lahu. Barang siapa menolong maksiat, orang itu berkongsi dengan direktur bank. Bank pegah ilung kurorong roh mentanginan, tolong awak bank Cina gih ali syarikul lahu. Lam kitab leh pegah sidang kedro timan bajau tipeh talo nyan bak riba yang kena mendung. Alhamdulillah jino karena bank syariah yang konvensional yang tinggal ke ni tajuk kuno bank ni pegah-pegah nyan syariah belum 100% kemudahan bak dipegang bacuk-bacuk kanan-kanan ni dia kaji memandang gede yang kapasiti riba inona bagi hasil istilahnya istilah dia kaji ledaat awaknya pis tengah di meruno katruk bak kamu